إيه زول في الأول مرحبا يسولني تكلت نظن صحف الأول رمضان وأنت مربوح أقرأ غير أكود bien sûr en direct depuis la salle de spectacle de la maison de la culture Mouled Ma'amri. يمكن مدينة سكلينا سكي il y a un spectacle théâtral مثل سماكا un spectacle comique aussi, on pourrait l'appeler comme ça, dans un show. Donc, c'est en présence de Massi Louhama et Dalila Sider. C'est un duo comique. Et j'espère que tous les présents à seguir, dans la salle de spectacle, c'est une tasse du Saint-Rachi ou Saint-Staka, j'espère aussi que vous, bon, on vous demande de venir nous rejoindre, sinon, tout à l'heure avec le live, vous allez aussi admirer ce spectacle. Donc, avant de commencer, avant de laisser Massi et Dalila monter sur scène, nous avons quelques questions. Alors, à Massi, le duo Eki, personnellement, je ne le connais pas. Je connais Hamidouche, le duo avec Hamidouche. Latef aussi, je connais le duo avec Latef, c'était la troupe Louhama. Personnellement, j'ai admiré que le spectacle est très mal. Et maintenant, tu fais un duo avec Dalila, qu'on découvre, que la majorité peut-être de nos téléspectateurs découvrent. Mais je vais vous dire le duo avec. Bon, bien sûr, on a ça بصحاب لأن تشوف الأعمار العشان اللي العشان القوة وأخرى تقريبا خلاص مش في العالية وستيما كتيرش إنجاز نتصل تقريبا في راسي سي جماعة خدم عطاسية depuis 2012 خدمنا l'ensemble لوهامة 2 لوهامة 3 زين الشباب في الأسوشيال فيهم عاطف après عاطف يروح بعد خدمة كيس في سنة عندنا كلا سوليداريتي مع صديقة يحيى بس كيرو ما هادشي مطار بعيون صحون لا مش غادي مش صار حاجة حاجة يدها حاجة زوج تسول علينا هنا ونورمالمون كيدير لا ان شاء الله ما تسول علينا Décontractif. on va essayer un sketch de حاجة يعني القصة البروبليم لاسوسيتي ماشي القصة كاين البروبليم لاسوسيتي اون جينيرال الناس خارج البروبليم اللي كاين تاع السن صار هذا ولا 10 سنة ولا ليش ما تديرش الدينار؟ اللي ما كدير نصيحة صحافة ضروري صحافة ضروري سفارة القانون زبادة ضروري الماضي ديجا دايرين كنعرضو الماضي تياتر تاكيسي خدمت دريم 2 زون خدمة على طولية العاطفة ما كيدينا كيسير ثورة تشوف كيسي تقدر نخدم هو الحش باقي لا هو ولا دونك ساكيني ديالك ريغوري باسيا اللي كنخدم دونك نخدم شحال كاين كما كيدينا خاصني نكون في رسول السنة ماشي كبير دونك ضرورية خدمة وصلني ما بيت بدايس هكا جوسكا ماتنون الحمد لله الدار ديالها راسنا فيها ساكيني كيوسيال ديالها الناس سفارة رمضان رمضان سنين بوبليك بلا ولا وغالد نخدم في نفس دي كوفيد 4 سنين تقريبا شحال بغا شي فود شويه تنصا دوني تسيلا صافي غاسسلو الساعه سنات توغادر ما تيت فوالا انا ان شاء الله نصفى حسن نصفو شويه الخير نكسب غير نصفو شويه الهم ان شاء الله غير الناس اللي يعجبهم دايره ونعجبهم. En tout cas, Massi et Dalila, c'est داين يخصن بزاف les spectacles parce que bon, c'est vrai qu'avant on avait plus de comédiens, mais ça ne guère, je pense après le Covid, où nos fanatas qui font de la scène du rire, c'est devenu rare. Alhamdoulilah, mazal يكون sur scène aussi.
Parce que là, justement, qui dit là, quand on cherche le aussi, c'est vrai qu'on a fait du chant, c'est vrai qu'on a fait autre chose que ça, mais il est temps que des spectacles américains, et qui n'est aussi qui les spectacles voilà amassés, ils sont même عجبني مليح. D'ailleurs, ماشي كيعجبني كان تولى le public, la réaction du public. À chaque fois, le public, il est là, et il répond, il participe, et et ça fait plaisir. Pendant tout le spectacle, ça fait plaisir. Oui. Exact. Et voilà. Donc, moi, c'est un message في السوسيال. سدام aussi la politique اللي خدمها نوال enfin les spectacles اللي ولا مزوره الا هو اللي سيتي يعني في الحمى في الحساب بالوقت aussi. La cherté de la vie aussi. Ouais. La vie, exactement. Exact. Oui. ما فيها شعر. الفصل تروح الفصل كي كنا. الفصل. الفصل لا. زي يسرو في لون الكوزين. يسرو يولا الكازن. Merci à vous. Merci. Bon spectacle. Merci à vous. Sahid.